Wallahi odomo bari yemu kenina ibolla ha ni sigira nyogon flaga mo be ban kalamo nyebene kinena ha nyeben su man nan kuma ko wajami ni masabali me ko dai ka a ite seminko mo yeben be kuma nya kle ga kala keri ga fe ne kon ti do sonti dalina sonti ni nare ni egol di karato fen ni ga numero ta hali ga bi kuna ki blogele ni kine dugu jabal ne telephone ne la e telephone ci de la hali ga on fo le be na mo woni abana sawnege efo mine no kura me ga mo wala mo le mo mana bukini mana wa ke na fo ni dem sen ni ti ma ni ga su alle ko ngata on fa fe doni ne kina mu wolo ni oye mane nu wala menare ne salon ga salon na si ko ta ko kana ko ta ke kali sa woni ma wo ni o fla sa binya mo de farasisa ne mama ina ne ntane ne ma deligi baye ni ntana ne ntane ne korare ga ni ma o won tele ko e ga fo ko ti ko bali derrière menga wifi tigela ite connecté wifi ne ano ni ya mebe connecté ga kuma la ngolo fo yera make I connecté la de jamale ngolo jole ne bani mama ela wifi te boy al ne ga wifi kire di ba ne connecté wifi la ali classe go ne to ga connecté ha classe go na fana aka mishebe mfo atayo ataye bashite bamana be kuma ro fo ko ni seyi do ibe bo ni tige do ibe bo me ni dabara iflay do ite bo bidago bidan e forfait boro wala iba fo ne yana ko ga fo wa mama ntafo wa bidago bidan ntina fi mama ere ma fi ma de rose ko wa rose ni rose ni ne de nyite na mbelewe o digilare aya majigina wallahi kina majigina ne kina mu konota kalo kononto o fiere ha ko ko yere wa ni en doga san pesa perentige jigi kulo ko sisa no mama o kanwo esa kana do makaba no jinu sigme bo yere de kono ne be nyini kana jani atigam na shunya kono awo wallahi bilente jingine keri fari ne ma ke fari ne kere yere de jogolo febe be ne a bere la Allah fiya ne a so le la ne na figi kine wai mama ni ma kumla me kule mai wai shubaga kana na ndu mo la nkole ete to de ka fu wallahi te to ngaso biti ti fama nyaare ne getini na yere ni bo fe no o be fini ni base on esanga di ma wari temni no ko dongoro mi no ko yoro fro fini go e ga leban fitri wale e de la ga sifa fe klegela ali ma se mo de fonyana ibina doni mnali fina masika sanga di ma fale be bula mo golan ko e ko bla ya ngata ma finta ga jangata ne ga fini ta ga de ma e ko lo ga kena ne ga fina ngata ma ibe jamala fefe ibe ta begi fa filigo ege leban nebe tulu ko ibe tanfo e nyogona melegen fitini wallahi mama bama no be kuma do fo ko sote pa de ngam mo ne kereri tena ga blaye ifa mo lan kulun flen wallahi anne bolin bare ni faare ni mu kona sugadi mu kona sugu idem so de flikere fe ne wadiri aka ngardi mu mara ni singa sowa donc e tigana ne kara mago wenze na sake ntigale no la fo kan chui ko fe eta munage awo ne ba don a beni alate ni ye wallahi ni nye ne kara mago wenze ni ye suguna ne ya fongo fen beni alate ni ma farati muso suruni tama abida do kuma la wallahi ima fo kan den sen surunya foka a sen surana kende wa wallahi idene do bia e ko ki dene bia ni dene do ke e dene do he ciao mone de la fora ko do se o se ko
dono la ka besi ABC wallahi bile dogu taro biye kuna foke denelu ngendo ka soko ka dugu je ko jume doni mina ne mne die fitin dima yelum ke yene gena e wakati asoro sigana be ko la kuyi ali sisa ne sigale mbe ela e ka wata kana siya Bamako ya beba do yen famu donc ni be wata kana siya ke nyere te fika kuma na sko do fima andi na nga femi ni maswali mafo papa afo ka fo ko di kina ka fo awo bo ni maswali mafo ngi wata wallahi bila afo wata parce que ne wata ya de la Bamako ya no mbise ka bolo korota jingi bagate no bolo korota be bolo korota wallahi ni bolo korota ala ba to ka masala saka sapere jiga ni bolo korota ne ba jingi bana rekina wallahi barka bila de ni ya fo ngumi dimsu folo misoro jiyan ngono barka de be do afe ko la beni ala nakirati barka pare bila ni jiyan fe ali tembo la ka fo ki demso do gibina doni mina diema ali kushi songo do me mo esra ka dinema o doni asoro don wa galali Muhammadu ma wallahi o kera me Muhammadu ma ba de na nga orozi na akadine ne be est en charge ngantita de parce que imamara i wolo kan blade donc ne tita wallahi bile kai ga fena parce que moi j'ai des projets si c'est de projet ne ni ko ba projet mi sa pere jiginya ka sisa apo mo ko projet antara ka shuko orozi ne ko la ibe ni twitter no e kata e ka de na ya bulo ta meta imana ndendi mawa imana naga fini imana naga fini kana yiri la eni dembe kele problème tala rosita sama mapsani amadi problème tala nine mani ndo mobile ko na Bamako e ka foko tu nine ma étage joka dini me ka foko tu e be ne karama ko menze ne tene do ngata e fora ne ko sa rosita ni mata avec téléphone muna dalma téléphone ja mama imanisa ni makala la ni ma nyabenna ni nyeni jana mi nya kasi sai nya be yele fatila ngiga dango ne tentega chela boy orozi ne tentega chela ya esai ba ko pini muso ina dosa ni here binya e karamo ko weze nyike weze de pe ma ko na muso mani nga kulenge kila o be kan komi e ma kulenge ken ne be ko foke chentewa ngani ele bu fala gilebu ngani te fe ngi to ko chen bilaita katami orozi ni te fe ngi jen mango yata nana idele dima bo ake ni ndin sorota o kan ta ni gata meta ka bika so ko ta bo ma so wala bine na muno tente kele projet bela wa wata kana sia yala ko projet wala bela wa kanani disidansina kanani sina disier lantafe Nemu kuna swade nemu ite mola demsen maki I simple ba ndane disilawa e ma sega mola I di erema beba do nga foko ne disi bolente e disi bebo kalama nite si nite esiwa wala zinia kete wala market assistant akete ke ona ne bila billahi na kete market ni ole fiana sa eni die bukola nkolo de ajole telephone tila ni ne telephone tila ni wala ne tere cha kuna me tere chi kuna wi ne ko ele bina de bukoy de I ko sengana boy e ko sengana e be minge mato dondi ala die don rega lycée me kare ne ma fa ko jama ko ka rosita be metika korota chete se ka jini abe jigi ali dem so bala ji don ke na ni ya korota ne bala ji e ta ala jigi e te kamele mo roside kuma tima mani ne idun te tanne ngadimi wallahi teta e teta se ka jende ko o yiga so jolen ko e se me ka planye kine ijo wal rosi ni te fe nga ko ke komi mande ala eta Mwante jende nko. Ite jende. Wallahi nte jango. Ite jende nko. Wallahi nte jango. Orozi ema kwete jende. Nte jende nko. Nere kweka na newa. Parce que nene dento ebola no. E karamo weze kari ale no ka jendena. Awo, ikomi e fana bitoka ni dembla kamili bo ka jala otewa. Ore la ebe ko. Ala bise bo seriati. Ni e billahi ni demi karaka kuma na skodo fo. Aso we ai edi. Fempen ala te ni demi karaka ne na skodo ke. Aya edi dakono. Ete ne na dakono. Ate ne ninkewa ambo vala edebe kan din woral tien fembe ne ala na kira tine ni ne din gerla na sa be kurane do fala ko ire ni fala masigini mu abaja amasigini mu ya awo ateta woroji wala woroji woroji fa abla kira abla tangatim abla suba dakwa ni mala la police de defara nemune ha ibu kare karama ko mense de dala baba na ble mai mi patara dia farasa ikuna dalaw
wala ni kina kuntiya ne me tiga ci bubara la kina na isigi mena sisa fem benala ti mena meta kana bujere mena me sokele kle dima ibo ki siore yamewa na mbola meta sugola meta fini sanga dima ni ya panene fem benala ti bi to ni tita oroshi mi digi kurane kana yamewa ibi wajulu ke sufe yamewa mena jeni fire fuwan re tanto mama surmani mi gabi na suro ne kun ta kun na ko to tare Salam alaikum. Ça va? Karamo waje mewa. Ah, ne me sigi. Karamo waje mewa. o joy Karamo waje ke. o joy Ah, ita karamo waje ro. Ita karamo waje ro. Don garai. o joy Ya ilaha illallah. Yana ta karamo waje ga soya. Yante. Ne ko ne me fi. Ai yana fone na ko yana lu. e ka me joy na Karamo ko. nyam titiya Oh, waje. ai ni fatu Tukuri. Ibaro muna. Ni yanne ga naga wo America ni na yi bara ko kuma dore ke kwa. Don a kango kore nyina ko ni kuma ware da ba ta to ga ta kwa. hey ne fati do ga mana kula ne tu e fati barali ku kala we o war go Ndo ni rega mana mo kwa. Ni nyona choro ba. Inyu na fitini bi da mana kampone ma. i kana fon ma ne fitine ne te fitini Allahu akbar. ni go ne bi se gi shinya na kana na fon ma ne fitini be su Wow, na wow, ko wow. Ayapo. Jabo mo ko tena apranya na jakeru. Ka ni sine na. La ila mama tra tu. Na ga ta su no era ba bi sim film ko. Ka me.